nkunda umuntu ufite fosete. Fosete ku batazizi ni twa tuntu tumeze nk'udutoboye, tumeze nk'utwobona ko umuntu aba afitemo hano ku itama. Guys, ndazikunda biteye ubwoba. Ikindi kintu nkunda inyinya. Umuntu ufite inyinya kabisa ndamukunda biteye ubwoba. Ariko inyinya si cyane kubera ko nanjye nyine nyifitiye. Ibyo ndafite nkunda rero ni fosete. Rero twari turi kuri Keza. Keza ni umukobwa mwiza kabisa ufite fosete. Icyo kiri mu bintu bimwe birenze nkundira gushimira. Dushimira abantu mugende nabo mubakandire subscribe. Mugende mukande kuri channel yitwa ngo ni J&G. Muyikande subscribe. Mugende kuri channel yitwa ngo ni Humura Medi. Muyikandire subscribe. Mugende kuri channel yitwa ngo ni Agashami Kera. Muyikandire subscribe. Mugende kuri channel yitwa ngo ni Metre Online. Muyikandire subscribe. Mugende kuri channel yitwa ngo ni Ikibiriti TV. Mukande subscribe. Mugende kuri channel yitwa ngo ni Bene Data Films. Mukande subscribe. Mugende kuri channel yitwa ngo ni Maniratanga Official. Mukande subscribe. Murakoze cyane, muraba agaciro. Mugende kuri channel mugende kuri channel yitwa ngo ni ijwi ry'urangurura TV. Ijwi ry'urangurura TV. Mukande subscribe, murikinge, mu sharinge, mu postinge, mugire gute, mu watchinge, byose mubikore muri inshuti zacu turabakunda. Yes, muraho neza inshuti bavandimwe bakunzi b'Ishenyi TV show. Turabasuhuje cyane abadukunda mwese turabasuhuje cyane très beaucoup. Turabasuhuje cyane. Turabakunda muri inshuti zacu, tubahoza ku mutima cyane. Buruko bwije nuko buke duhora tubatekereza. Ibyo muza mudukorera tuzatubibona, ibyo muza mudukorera tuzatubibona, tubatekereza neza cyane muri inshuti zacu. Nkuko mubizi tuzigera duhema na rimwe kubashimira. Turabakunda cyane pe. Sinzi uko no bivuga, sinzi nuko no byita kugira ngo mubyumve ukuntu tuba twabashimiye. Turabakunda pe. Kubera ko muhora mutwereka byinshi bishobora gutuma tubakunda. Rero dufite topic ivuga ngo top 10 abakobwa isi inyasito zo kuwa umoja. Wawundi yaravuze ngo ni inyasito zo kuwa Nyarusuku. Twebwe twazanye inyasito za umoja. Ako kajambo sikabira, ariko ntabwo ari kabi kubera ko twavuze dusa n'abari gukabja. Ngiye gukabja bavuge mubyumve neza ko nabavuze. Narababwiye ngo ngiye kuzaza ntaka ntape, sinzi termino bivuga nko kugira ngo bivugike neza, ariko nababwiye ko ngiye kuzaza ntaka ntape abakobwa b'Abanyamurenge n'abahungu b'Abanyamurenge n'abacuranzi b'Abanyamurenge. Guys, I love you so much. Rero ubwoko bwacu ndabakunda cyane, mbahoza ku mutima. Cyo kimwe nuko dukunda n'andi moko turayakunda, ariko ubwoko bwacu Umunyamurenge ku mutima. Umunyamurenge ku mutima utarakagara. Turamukunda Umunyamurenge wese utarakagara. Hanyuma tugiye kubazanira top 10 y'abakobwa beza ba umoja. Umoja zose twazikubiye hamwe. Umoja ya mbere, ya kabiri, ya gatatu zose twazikubiye hamwe. Kubera ko ubushize nababwiye ko ngiye kuzana umoja Kayole, Kasarani, Mwiki, Kidurayi, Mihango, Rongai, Kitengera. Ngiye kubazana Kampala, Bujumbura, benuko. Ngiye ku Cyongereza kandi ntaconze.
rata ndakizi, murabizi ko nza nkivuga, nubwo nza nkivuga bakandika ngo icongereza canje ngo is not English, kandi nayivuze easy English. Sawa rero, tubane yeme, tubane, ntabwo dutinda pe. Murabona ko dusa n'abakoze amasaha asa n'agiye. Aha nari nserukiye kuri top 10 ya Kasarani. Top 10 ya Kasarani muyitege. Ariko ni ya Umoja ni isi kabisa. Isi. Rero twari tuvuze ngo dushimiye abantu bose kabisa badushigikiye. Dushimiye abantu nanditse kuri status, ndetse nkora n'ikiganiro kibivuga cyo kubiteguza. Abantu bamwe barabyemera bakaba baraduhaye amafoto, n'abandi batayaduhaye aribo ba nyiri bwite. Dushimiye abandi bayadushakiye, tutavuze ngo ni nyanaka na nyanaka, abayadushimiye, ndetse n'abandi bo mu yindi mihana mwokagira Imana. Muzabona iyi top 10 twatangireho ya Umoja, muzadufashe muduhe amafoto, ntaco bitwaye, nta mutima mubi, ntabwo tugiye kubacuruza, ntabwo tugiye kubagurisha. Kubacuruza nase mwovuga ngo ko ndacuruza amafoto yanyu. Gucuruza amafoto yanyu se dore njuri muri screen, njuri kwiyerekana, njuri muri kamera, ko ndabacuruza gute? Abantu tuba dusobanukirwa, dutahura ibintu, tureke gufata ibintu ngo twicange. Usange akantu gato uragafasha ukagiza uruntu runini, rero urarufashe ruragucanze. So tureka kwicanga, tavazari, so tureka kwicanga. Ikintu coroshe ngo tukigira ikiremereye, kandi ibintu byoroshe cyane, byoroshe ari bisanzwe. Rero kabusanga nk'umuntu aravuze ngo jewe sinotanga ifoto yanje nje muri top 10. Gute nimba wiyizeye nk'umwana w'umukobwa mwiza, ni kuko utotanga ifoto yawe uje muri top 10? Nimba uzikore udashobora gutsindwa. Rero muza mutanga amafoto, tubakorera ama top 10, kandi nubwo dukoze izi nta nubwo bishiriye aha. Iyi ni content nababwiye yo kwishenyi TV show, zahora tuyibazanira, kubera ko nuko ngo abatuzanye ntabwo tubazakobwa bose banyamurege beza. Ejo tuzasura dukora iyindi, ejo bundi nuko ngo iyi Umoja dukoze, ejo bundi tuzasura dukora iyindi. Usange ari ubwo muri aba twari twazanye habonetse abandi babaruta, kubera ko ntabwo twagiye twinjira inzu n'umuryango. Usange habonetse abandi babaruta, usange aba bavuyemo haje abandi. Ale we go, English is coming. Nkuko musanzwe mubizi, murabizi ko tuzadutangirira ku mwanya wa 10. Umwanya wa 10 umwanya wa 10 niwo tuzadutangiriraho. Rero tubane, mudukurikirane, kandi inama zanyu twarazumvise. Abagiye batwandikira mu makomenti, abagiye batwandikira kuri WhatsApp, nubwo tutatubikunda ko mutwandikira kuri WhatsApp ngo muhatere comment y'ibyabereye kuri YouTube, ntabwo tubikunda pe. Ibyabereye kuri YouTube dukenera ko mutera comment mukayiterera kuri YouTube, kubwo kugira ngo tumenye ibyo dukosora. Rero murambabarira, ngiye gukora nitonze, kandi mumbabarire nzaza ngera ku mukobwa musesengureho kabisa, muvuge, namwe mutere ku dutebe mu ndebe, nta soni zanyu mfite. N'ibyo ngiye kuvuga nta soni binteye, ndi proud yabyo. Gitumye nje imbere ya kamera nkaba ngiye kuvuga abakobwa. Hari abantu bashobora gutekereza byinshi, abantu bazatekereza byinshi ngo kuvuga abakobwa ngo kuriya ngo ibiki ibintu bene ibi, no. Ibyo ngibyo uzaza ubitekereza, uzandika muri comment, ariko ntabwo ari byo. Kuba ni nkuko none se nje nkavuga abapasiteri, wovuga ngo nje n'abapasiteri iki? Nje kuvuga nkavuga abavuga ubutumwa, wovuga ngo nje n'abavuga ubutumwa. Niko n'ubundi ngiye kuvuga abakobwa beza baba Nyamurenge.
yes twagiye. Ku mwanya wa 10 hariho umukobwa mwiza cyane ku kamekapu ke. Uwo mukobwa yitwa ngo ni Mwiza, n'ubundi niryo zina rye, yitwa ngo ni Mwiza. Uwo Mwiza rero ni umukobwa umeze ute? Uwo Mwiza tubabwiye, Mwiza ni umwana mwiza w'umukobwa w'inzobe. Mumbabarire nzaza mvugaho umuntu ibintu byose namubonyeho, nzaza mvuga nyine bidahuranye na type wumva y'umukobwa wowe ukeneye. Ntabwo turi ko tubacuruza, ariko hano nizeye ko muzahakura abageni. Rero icyo nzaza mvuga ku mukobwa kigasanga wowe nk'umugeni uba ukeneye atari uwo, hari uwundi uzazurana na ca kintu umugeni akeneye ariko aba ameze. Mwiza rero ni umwana mwiza w'inzobe, icyo ni ikintu kimwe. Mwiza ni umwana ufite intoki nziza. Mwiza ni umwana ufite umubiri mwiza ukeye. Rero ni umwana ugororotse, afite mu nda hato, afite mu gituza hatari hanini, afite icyo bita ngo ni nyashi, ameze neza. Ni umwana mwiza, ateye neza, w'imico myiza, witonze, uvuga neza, uganira neza, ugenda neza, bene ibyo. Mwiza tumuvuyeho. Turagiye kuri nimero ya 9. Nimero ya 9 rero turahasanga umwana w'umukobwa mwiza cyane witwa ngo ni Joyce. Uwo Joyce rero ni umwana umeze gute? Uwo Joyce ni umwana mwiza w'umukobwa wirabura, ariko utirabura bikabije, wirabura kabisa, mu bwirabure bwe bwiza. Ameze neza, arakeye, afite umubiri we mwiza woroshye. Joyce ni umwana mwiza, ufite mu maso harehare, ufite iminwa myiza, uteye neza mu gituza, ufite wegeranye. N'umwana mwiza kabisa. Muvuyeho nimero ya 9 ariyo Joyce. Ni ukuvuga ngo muza mwicara mutegere neza, ntukaza mwandika komenti y'icyo umuntu atavuze, kandi icyo mba navuze cyose ntacyo mba navuze nkivugishijwe n'amarangamutima. Amarangamutima ari hano. Ni ukuvuga ngo ibyo dukora tubikora nk'akazi, kandi nko gukunda ubwoko bwacu ntabwo tubikora dukoreshejwe n'amarangamutima. Ntabwo aba twazanye ari abo dukunda, ntabwo ari inshuti zacu, ntabwo ari abo tuziranye, ahubwo ni abo twabonyemo ubwiza ushobora gutaka umunyamurenge, kandi twababonyeho kabisa ubwitonzi, uburanga, everything. Twagiye. Icyongereza ndakizi nubwo mwabona atari ko nkivuga. Nimero ya 8 hariho umukobwa witwa ngo ni Anita. Anita ni umwana uteye ute? Ni ukuvuga ngo ibyo nzaza mara mbaheze n'amafoto namwe murebe. Nimara kureba rero, nimara kureba ayo mafoto mwumve ko mu byo navuze hari ikitariho. Anita ni umwana mwiza, afite amaso manini. Anita afite akazuru keza kagororotse k'abatutsi. Anita afite mu gituza kiri hafi ya ntacu.
ariko tuvuze ngo hafi ya Ntaco tumubwira ngo Ntaco igitumo gituza arahafite konsa abana. Anita afite ikintu bita ngo ni Makedonia, Vivi, Vovo, Longre, afite imisaya miremire kabisa, ni umwana mwiza ugaragara neza, uganira neza, w'ibyishimo, ateye neza. Twamuvuyeho, ntagukabya mwenyine, muraje mwirebere, vuga ngo kureba muraje mwirebere, ntagukabya. Towiti Topike, inimero ya 7, namba 7, hariho umwana w'umukobwa witwa ngo ni Ziraje. Zoreka kuza gute noneho zikagira gute zitaje? Ziraje ni umwana mwiza w'imibiri yombi, uteye neza, useka neza, w'ibyishimo, umwana muremure, afite intoki nziza kabisa zikeye. We nawe umuntu uramutse ukaza ugira ngo kuramutoneka, kandi utari kumutoneka ariko umubiri we umeze. Ziraje rero ni umwana mwiza w'ibyishimo, umwana ugira kabisa inyuma, umwana ufite calculatrice. Twamuvuyeho, twagiye kuri nimero ya kangahe guys? Twari tugeze kuri nimero ya 7, twagiye kuri nimero ya 6. Hariho umukobwa witwa ngo ni Alice Keza. Where is Alice Keza? Alice Keza is umukobwa azamwita gute guys? Muzaza muza munyandikira muri comment munyiga Icyongereza guys, ndabinginze. Uyu naringiye kumvuga mu Cyongereza, ariko Cyongereza kimbanye Ntaco, ariko ndahevye. Alice ihave, ihave faucette, ihave good mubiri, ihave mubiri, afite umubiri unonotse, arakeye pe, arakeye. Alice ihave good ruhanga. Alice afite umubiri kabisa ungana, ateye neza, agenda neza, arishima, agira morale. Ikirenze byose ni ukuvuga ngo aho ngaho mvuye mu byo ngiye gutaka, mvuze ikirenze byose nkunda ku bantu nkunda bose, kandi ababigira bose tuziranye murabizi ko mbikunda. Nkunda izi faucette nugera kuri Alice uzamuzuminge, hari n'undi nawe nza kugeraho nawe ufite faucette. Tawito Pike Lokritirasike Moirikalongre Jivela Pokite Emokilasime Vonila Esokiveki. Faucette iri mu bintu nkunda mwuka agira Imana. Ni ukuvuga ngo hari ibintu nkunda umuntu ufite faucette. Ku batazizi ni twa tuntu tumeze nk'udutoboye, tumeze nk'utwobona ko umuntu aba afite mo hano kwitama. Guys, ndazikunda biteye ubwoba. Ikindi kintu nkunda inyinya. Umuntu ufite inyinya kabisa ndamukunda,
biteye ubwoba. Ariko inyinya si cyane kubera ko nanjye njyenyine nyifitiye. Ibyo ndafite nkunda rero ni fosete. Rero twari turi kuri Keza. Keza ni umukobwa mwiza kabisa ufite fosete. Icyo kiri mu bintu bimwe birenze nkundira umuntu ufite fosete. Umuntu wese ufite fosete menya ko mi ishenyi TV show, ikibiriti TV show, stabilisateur ndi ku kazi Rubegwa Semafuta, Irakiza Eric Kadogo, I love you very 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 much. I love you. Twari turi kuri nimero ya kangahe guys, ariko noneho ndahebye. Ni gute noneho ndaye topic, ndaye umurongo nkaba ngiye wrong number. Twari turi kuri nimero ya twari turi kuri nimero ya kangahe ba? Twari turi kuri nimero ya kangahe guys? Twari turi kuri nimero ya karindwi. Twari turi kuri nimero ya gatandatu. Nimero ya gatanu. Nimero ya gatanu iriho umukobwa witwa ngo ni Alice Keza. Nimero ya gatanu ya sorry guys. Ni ukuvuga ngo izi nimero zombi ziriho ba Keza bombi. None nafashe Keza wo kuri gatanu mushyira kuri gatandatu, kubera ko bombi ni ba Keza. Umwe nahise nandikaho ngo ni Alice Keza, undi ngo ni Alice, undi ngo ni Keza gusa. So rero uyu Alice Keza niwe wa gatandatu, niwe sindamuvugaho. None reka muvuge kuri iyi nimero ya gatanu, muzaza kubibona mbibahinduranyirije mu mafoto, kubera ko uyu nguyu w'inimero ya gatanu namuvuze, nzahita muzana hano kuri gatanu. Reka iyi gatanu rero mbabwireho uyu Alice Keza nyiri bwite. Alice Keza, ujya wundi we ni Keza gusa, niko nanditse. Uyu wundi ni Alice Keza. Alice Keza ni umwana mwiza w'inzobe, inzobe kabisa, inzobe y'igituku. Umwana mwiza kabisa w'inzobe y'igituku, umeze neza, ukeye, umwana w'agahonja, utari munini cyane. Arasa neza kabisa, arakeye. Size dusuje umukozi w'Imana ukorera hariya kuri Madegu TV. Tukivuga ngo size abamenye ibyo tuvuze. Akorera kuri Madegu TV, mugende umusure kuri Madegu, mukande sabone, mugende umusure kuri Itoroshi, mukande sabone. Hanyuma nimara, reka mbanze ndabona kugenda mbabwira abantu mugenda mukangira. Topic twari turi kuri Alice Keza. Ni umwana mwiza, afite mu gituza hato kabisa, afite mu nda hato, hahandi bazabita ngo ni mu nda zero. Uyu mwana Alice Keza ni mwiza pe, afite imirundi munaona akona mirundi size hii. Size yao haizitembea, akona size hii. Size hii kabisa, akona ya mirundi. Twagiye kuri nimero ya kangahe? Kuri nimero ya kane. Nimero ya kane murahasanga umukobwa mwiza, umukobwa w'isi witwa ngo ni Yvonne. Where is picha ya Yvonne? Kugira ngo I talking Yvonne, I muvoye.
Yvonne is coming, arashitse. No Yvonne, uko biri kose birya bintu byombi nababwiye nkunda nimba ntibeshe, ni ukuvuga ngo iyi foto mfite kiraje nko kugaragaza ko I have mwanya. Ese mu Kiswahili cano bazabita nayo ngo ni mwanya? Inyinya bazayita ngo ni mwanya? Simbizi aho ngaho kabisa, simbabeshe, simbizi. Uyu nguyu mwana Yvonne afite icyo bita ngo ni fosete. Si fosete zazigire gute? Ese ko abantu basigaye bajya guteresha inyinya bakaja guteresha kumarisha inyinya, izi fosete zozo umuntu utiyoziteresha nubwo zibera abakobwa, ariko n'abahungu bazifite nge ndabona zibabereye kubera ko zikunda. Nge ntaho noja kuziteresha kugira ngo mbe nzifite. Twagiye abazi aho ziba, aho bazazigurisha muzanyandikira muri komenti. Rero uyu mukobwa Yvonne ni umwana mwiza kabisa, mwana si muremure kandi si mugufi. ntabwo ngiye kubivuga nka kujya kwa Revera Matayo wavuze ngo akabaho nka mugufiho. Uyu we ntabwo ari muremure kandi ntabwo ari mugufi. Rero simbabwiye nimba ari mugufi cyangwa nimba ari muremure, ni size ya katikati. Ni umwana mwiza urishima, useka neza, ntabwo ari munini cyane bikabije, nta nubwo ari n'agahonje n'ubundi bikabije, ari hagati, ameze neza, ateye neza. Ni umugeni wajana mu mago, akaza gutekera, akaza kuhagirira abana, akakubera umugore mu rugo, akaza kwakirira abashitsi, buri kimwe cyose kabisa. Nuko yakona umwana mwiza w'umutima mwiza, icyo bita hano ngo ni roho safi. Agira roho safi kabisa, kuba ngo uzuminze gutya hari n'igihe ukamubona roho safi yiwe. Twagiye kuri nimero ya kane. Mureke izi nimero zintuze zikore nihuta kubera ko ikiganiro ndabona gisa kigiye kuba kirekire. Nimero ya gatatu hari umukobwa witwa ngo ni Mariza Sandra. Mariza Sandra where is? Mariza Sandra ni umukobwa mwiza, afite inyinya. Iwe noneho si ibyo gushakisha, afite inyinya. Icyo ni ikintu kimwe kimugize cyiza, ni ukuvuga ngo umuntu ufite inyinya wese tarigera aba mubi kuva isi yarema. Mariza Sandra afite inyinya, Mariza Sandra ateye neza, Mariza Sandra ni muremure, Mariza Sandra afite ibitsike byiza, Mariza Sandra afite iminwa myiza, Mariza Sandra aseka neza, Mariza Sandra afite mu nda heza, Mariza Sandra afite mu gituza heza, Mariza Sandra afite nyashi nziza, Mariza Sandra afite umubiri mwiza. Tumuvuyeho. Twagiye kuri namba ya kabiri. Namba ya kabiri hari umukobwa witwa ngo ni Mukunda. Where is going? Mbaye nka Mukunda geronge namba ndahevye. Mukunda ni uyu nguyu. Mukunda rero ni umukobwa, Mukunda Mutoni. Mukunda rero ni umukobwa mwiza, afite ikibiri cyiza kabisa. Ni wa muntu ureba akagutera nk'imbabazi, ukumva ari nk'icyana no gufata ugasimbiza ukagira gute. Mukunda afite ikibiri cyiza, Mukunda afite iminwa myiza, Mukunda afite ku gasheneti ke keza kabisa gahenze kibeye. No kwanga timuga chukuriye kawaida kwanga isheneti yiwe ndakeka ko ngenzi ibintu by'amasheneti kabisa. Sheneti yiwe kabisa irashobora kuba iri muri za 15k za 18k. Mukunda no mwana mwiza kabisa, urebye n'uyu mubiri wiwe ntabwo ari umuntu wo gupfa kwambara utuntu twa rezareza ngo yambara utuntu twa 200. No, Mukunda kabisa ku mubiri we mwiza, ateye neza, asa neza, agira morale nyinshi. Mwa bakobwa musiniangushe,
umuntu azaze kora musene mara mukanje amenyo mugira ikirungurira, usinihanguje tafadhali abo dukorera n'abo tutarakorera, mwige kugira ikinyabupfura, mwige kugira umuco mwiza nk'uko n'ubundi mufite. Indangagaciro zanyu nizo zitumye tubazana hano, kubera ko muteye neza, musa neza, murishima. Mukunda rero n'umwana mwiza wa morale nyinshi. Twagiye kuri nimero ya mbere. Nimero ya mbere hariho umwana muto kabisa, ukiri muto, w'ibyishimo byinshi, w'umutima mwiza, umwana uteye neza, yitwa ngo ni ndera, nawe guma umutekereze, yitwa ngo ni Immaculée. Immaculée rero ni umwana muto kabisa, ndakeka kabisa ko ashobora kuba ari nk'umwana uri muri za 15 16 around aho, ntabwo ari kure yaho. Agira indangagaciro nziza, agira morale nyinshi, agira urukundo rwinshi, ni umwana uteye neza, ufite imirundi myiza, afite mu kanwa heza hirabura, afite akanyinya. Mwumve ko uyu mwana ari umwana isi kabisa, ari umwana mwiza uteye neza, afite igikuriro cyiza. ni ukuvuga ngo abantu bose twagerageje kubaza, tugenda tubaza, tugiye gukora iyi top 10 ku bantu babazi neza, uyu mwana bamuhaye amanota ya mbere kabisa. Ntabwo turi ko dukora ngo kubera ko umuntu ari mukuru ngo arizo mpamvu tumugira number 1, cyangwa ngo arizo mpamvu tumugira number kangahe. Ni ukuvuga ngo indangagaciro z'umuntu, uko umuntu ateye, uko umuntu asa, uko umuntu agenda, uko umuntu yifata mu bandi. Uyu mwana asaka yayu, uyu mwana aritonze, uyu mwana ntabwo agira amajambo menshi, agira amajambo make, atondekanya amajambo ari online ku gasheneti ke keza nako katari munsi. Ukabonye kabisa bagukaturiye bakaguhaye kuri beyi ya Sara, bakaguheza nko kuri za 20k around aho, 21, ariko bakaguhaye kuri beyi ya kawaida muri za kagura 25k. Mwumve ko ari sheneti kabisa. Ntuyibone gutya ngo ubone ngo wabonye iyindi hariya ngo bisa igura ngaha. Nyine tubizi ko ikintu kiba gifite intuze yacu, pirate yacu. Iyi ngiyi rero ni origi y'ijya wabonye. Rero murakoze, tugiye dushimira abantu. Mugende nabo mubakandire subscribe, mugende mukande kuri channel yitwa ngo ni J&G, muyikande subscribe. Mugende kuri channel yitwa ngo ni Humura Media, muyikandire subscribe. Mugende kuri channel yitwa ngo ni Agashami Kera, muyikandire subscribe. Mugende kuri channel yitwa ngo ni Metre Online, muyikandire subscribe. Mugende kuri channel yitwa ngo ni Ikibiriti TV, mukande subscribe. Mugende kuri channel yitwa ngo ni Bene Data Films, mukande subscribe. Mugende kuri channel yitwa ngo ni Maniratanga Official, mukande subscribe. Murakoze cyane, muraba agaciro. Mugende kuri channel mugende kuri channel yitwa ngo ni ijwi ry'urangurura TV, ijwi ry'urangurura TV. Mukande subscribe, murayikinge, musharinge, mupostinge, mugire gute, muwatchinge, byose mubikore muri inshuti zacu. Turabakunda. Naho gutaha, ciao. Yari Ishenyi TV, ndi kukazirwe Gwasemavuta stabilizate.